Mwancho murigerebe taseni Ndizi TV ritukulia Jumatatu chitariki 25 na ya mutinyo gatano alimo charagire Chinsa Ikomi chiabono mugoroba asengo kwari nanda senchira bene tunyara ko batugusanga muna inganyare ko bagagwata kaguruchingongo ao nelitko linene kegema imeyense ya Kenya somora igwense Dr. William Ruto anyare ko bagakobekese iyo gwanchirana aneno muswada olio finance bill ko bali chiko naboigo gochaka koba gogosoa asobo korere gochakira etarike yamo iyo mutenyi ogocha naboigo umurayo iyo nigagendete ko bagakora ababwatani be sekta y'obusombi bwa boda boda Imeye County ya Nairobi asamagacho AKICC katia yanda mange togende tokabato kwaliganeri omugorobo bono litalia nengoro kwa Josephat Amisi olitokubwata nera gwetera somo no bemanyaliga kuro kwa Joshua Auta ngoira nande ase ekerogetari getambe elinde tunyara ko bato gusangamo nae. Karibu sana onyale kobago kwemanya nyale kobaga gwateka ngagumo chakaranatika kobaga ngote bya omuraibwense Dr. William Ruto litkulia lero nanyara kobaga kobeka ese yo gwanchirana aneno muswada olio finance bill nyara kobago kwanero na gwetigwa amone bunge enenase wiki nyalete kobaga goita samaga cha state house niganyara koba igakobeke sei naboigo omuswada yo finance bill naboigo anene olia bwobwaga chibe chinyomba cheligo lirike ni gonyara nyarekoba gochaka goikera nigwa gochakera etarike yamo yo mutenyi ogatano na kabera yankorengana na omoyega onyarakoba okorekana imeya magacho a state house chingaki echi nigo omuraibwense Dr. William Ruto agenda tokoba gakora anene omoyega onyarekoba okubaleta amo ababwatani abe sector y'obosombi anene ya boda boda imeya magacho AKICC Imeye County ya Nairobi gakwana kurwa asomo iyo nigo omuraibwense Dr. William Ruto anyaleko bako baenekeria abakenya buna abantu abange nigo banyaleko bagusirio bugima bwabo asema basokono ya para iyo egwatikanete anene no bosombi bwerio bwe sector boda boda sa anyaleko bagakobagania banyaleko bakwerenda nabo igokoba maiso chinga kibagendete amono bonchereria bwabo bwakira lituko 5 walikufa 4,515 people died because of accidents last year. Nyinyi mnanielewa? Wale wengine watu 16,000 walipata ajali, wengine wamekuwa permanent disability, wengine wamepona, wengine wako na majeraha, wengine wako na matatizo, wengine hawawezi kufanya kazi yao, hawawezi kujisimamia kwa sababu ya ajali. Kwa watu 4,515 ambao wamekufa. Wale watu wamegongwa na bodaboda ni watu 1,620. Wamegongwa na bodaboda wamekufa. Watu 1,209 madreva wa bodaboda wenyewe. Wacha sasa wale watu wa kutembea. Watu 1,000 watu wa bodaboda riders 1,209 wamekufa. Wale watu wa kubebwa na bodaboda watu 420 wamekufa. Chingaki echecho omuraibwense Dr. William Ruto nigo abolirie gosa anyareko bakwenekeria ababwatani abe sector boda boda buna mbale no bosibole bukonyara ko bagosira anene abarai abe mirengo tobauti ya kisiasa lakini asate bire buna omuraibwense nanyareko bagakweneke buno nyareko bagakubwatoka amagendero elia nyareko bagagoikera abantu bonsi asatali konyako bagakubwatia ngambara bibali banyarete ko bagosira kwetera okomwakera ekura nabo Igo Ruto atebire gatie meroberio eserikali ya yanyareko bagekobeka no kweneke buna yachakirie ekegancha keria kiasla fund ekikanyareko ba igegosira abakenya abange anene kwegendereria sobonchereria bwabo. Hizi ni nchi ya demokrasia. Kila mtu apeleke siasa yake mahali anajua. Tukikutana vile tumekutana tunaongea biashara. Finish. Sijui kama tumeelewana hapo. Tuko pamoja.
Na ndio nilisema wakati tulianzisha Hustler Fund, nikasema hakutakuwa na komiti ati ya kukutana mahali fulani ati ndio wa approve nani atapata nani hatapata, ati ndio mtu aende keti pale akuangalia aseme wewe ulinipigia kura, wewe huku nipigia kura, wewe ni wa community yangu, wewe ni wa community hii, wewe hapana. Sijui kama tunaelewana my friends. Kazi yangu kama rais sio ati nyinyi mnisaidie kupanga siasa, no. Mimi kazi yangu ni kuhakikisha nyinyi mnapata nafasi ya kufanya biashara, watoto wenu wasome, mujiendeshe, kwa sababu that is the commitment that I have to the people of Kenya as Togosuka mutu mwancho murigari magega anene ya okoene kiwa kugosaganwa wekyombekeria kia ogosire gose kyombekeria kia Al-Shabaab ekikirete abantu batatu gosiria obugima ime county ya Lamu ase ekenyorokerie kia juhudi bono nigo abarai akurwe county ya Kajiado boigone byombe bibiri bitali bya serikali bya Nyareko bigwesokia na goteba bune serikali ya Nyareko kubeka oborendi boisaine na kwenekia anene buna obotoererwa bwa Nyareko babokwirana imeye county iyo bagokwana amone kinyomba cyoburaria nigo abaraya buna babwatani ba Nyareko baboigo bagosegeta abonchoreria abanyareko babakwerusia anene obonchoreria bwabukorwa se county ya Lamu banyareko bakoiranira obonchoreria bwabase banyareko bakwenekeria buno oborendi bwabo nigo banyareko bogotingwa senchira yo bwikirano sababu ya jambo hili ambao miaka nenda miaka hali ya usalama, mara tunapofanya bidii kuinua uchumi wa Lamu Magharibi, baadaye magaidi ama watu ambao hawatutakii mema hapa Lamu huja na kuua watu ama kutatiza usalama. Kwa hivyo nina condemn, tunalaani kitendo hichi ambacho kimefanyika jana kuamkia jana asubuhi, na tunaomba serikali kwamba hapa Lamu Magharibi tudumishe amani. Na tumeweka mikakati, tumeongea na wao wahakikishe kwamba tuna usalama. Na katika Lamu tumekuwa tukifanya kazi na jamii, civil society organizations, na kazi yetu ni peace building, kuhakikisha kwamba pale kuna vurugu wananchi, the security actors, the political actors, pamoja na wale ambao wanaathirika na hili janga ambao limeendelea kuadhiri watu both in the west and even in the east. We have seen incidences of violence, of conflict na watu togosuka motwe buna enchira ayemo Kenya kwenekia buna Nyareko bagigwikirania anene kerengo kia emerongo etatu ase niyo bosimeki gwemete imiense ya Kenya bono nigo ababwatani ao bebyombe bya cooperatives banyareko bakuumirana anene ase egetigie showground kia Nairobi na kwenekia buna banyareko bagochaka omoroberio bobo simeki emete ayani gachire koba ngagati ya mariganio amanene ayo ale motwe ekera ensi ya Kenya rachiko bagego chengera anene lituko lya ushirika lituko lya Jumamosi. This is the start. We are even going to, we have a 50 acre in Ngong Forest which has been reserved. The next phase we are going to go to Ngong Forest, and all the sub-counties, the other countries, the other circles, sectors are also planting trees in phases as we proceed to fast. And then after that we'll still growing, because one of the key issues after planting, we need the trees to grow. So we are advising our members to continue taking care of those trees so that they mature to be meaningful to what we are doing. Today is very important because as cooperatives mark this particular event, we are partnering with them to give our technical support because we are moving away from the original tree planting to a new model of tree growing. We want to encourage people in Nairobi to come in large numbers to the international KICC, where we are going to have this event taking place from 7 o'clock in the morning. So we encourage people to come. We shall have a walk from KPCU
Togosika mutwe o musangirikano o Ikomi na kabere wa ekiombe kia igadi nigo nyareko bagokoreta ababwatani be Chinsa agati yabo ense ya Kenya, Djibouti, Somali anene asekerenga ekenene kia nyareko bagokwene kia buna abatami ba imase Chinsa banyareko babawikerwa amo na maganio boigo o musangirikano yo somo yego yo nigo nyareko bagokorekana asekambi ya batami ya Kakuma eyereme County ya Turukana semuyego yogendrete na boigo ababwatani abukuru Chinsa chinigo bagendete ko bagukwanira anene chinchira Chinsa chichiranyara ko chikoimoke gose bitambo kero likwanekia buna anene abatami abanyare ko bagoikerwa se Chinsemo bare. Been able to create now a conducive environment by constructing and equipping a maternity unit fully equipped with the necessary facilities to enable our mothers deliver in safe and conducive environment. Apart from that, there are cases of gender-based violence, and sometimes those people are affected. They don't have where they can be taken care of in terms of guidance and counseling until they come out of those situations. So we have done a gender-based center within the hospital of Kakuma. We have a small component for Somalia. We are preparing areas of return. As those 4 countries from Djibouti, Ethiopia, Kenya, and Uganda, they are hosting Somali refugees. We are also trying the people who would like to return to prepare. Kubatukana netaro ya ye omuraibo bomubwazimio Raila Odinga yinyalire kwabe kwariganiwa gochia ase county ya Homa Bay bono nigo abasai anenebe kiamagia UDA banyale ko bagokurerwa na kwenekia buna obotwereru mbochiko babo korrekana ase county eyo ekero etaro eyekagere okorekana ase ewiki eyabasaya ubayigo nigo batebire gose baburi banyale ko ba maiso na kwenekia ngati baranyara ko bagotumeka bube ngachinga kichanya ko bachigoeta nabuyo kwenekinga babeire maiso elio kugendereria anene ekero etaro eyo ya Raila Odinga egendere ko bagikoganywa ase county eyo ya Homa Bay. Najulikana kama Kevin Oumo Diambo aka Wawau. Mimi ndio kiongozi ya vijana hapa Homa Bay County wa UDA party. Leo tumekutana, tulikuwa na mkutano wa vijana hapa Homa Bay town, na tena vijana walikuja hapa kwa namba mzuri sana. Nataka kuchukua hii nafasi niseme asante kwa vijana wale walihudhuria hii kikao. Nataka tena niambie vijana, sisi vijana tumetumika vibaya kwa muda mingi sana. Tumechoka na kukaa hii party ya opposition. Tumeingia hii party ya serikali ili tupate nafasi, vijana wapate kazi, tupate nafasi ya kurepresent vijana pia kwa assembly. Sasa ni nafasi ya vijana. Naomba vijana, wakati kutakuwa na meeting ya ODM, musifike huko. Wakati tuko na meeting ya UDA, mtu wa ODM pia situlete. Tunataka tupige siasa ya amani. Majina naitwa Tino Logor. Mimi ndio katibu mratibu UDA kwa vijana hapa Homa Bay County. Hapo awali ilitangazwa kuwa party itafungua ofisi zake hapa Homa Bay, lakini imeahirishwa kwa sababu hatutaki vurugano. Former Prime Minister atakuja hapa Homa Bay kufanya ziara zake, na hatutaki kuingilia sisi kama watu wa UDA. Tumewapatia nafasi wafanye vitu zao na waende. Sisi pia tutakuwa na yetu tarehe 8. Hiyo ndio imefanya hiyo kikao yenye ilikuwa inafaa iwe tarehe 30 isongwe mbele, sababu hatutaki tuvurigane na vijana na watu wa ODM. Togosika motwe Amayia korwase chi county togoika Imeye county area ya Imeye county area Siaya ase obotenerwe county eyo ise ya omugavana James Orengo. Serikali ye county ya Nyareko bagikoira ebitambukiro ayo kweneke ya Nyareko bagigusira abalemi ase sector yoburemi kaukwana litukolya lero omugavana we James Orengo nigatebire serikali ya Nyareko bagiguchaka omoroberio mukweneke ya Nyareko bagigusiarira ebime
emeri amache anene ensemo ya Lowa Nzoia nabo igo chinsemo chiri cha usonga ebingati ebitambukire serikali iyo ye county ya Homa Bay yanyareko bage koira kwenekia anene ekemeri kyomochere kyanyareko bage gukora buya asenseme iyo nonye nabo nigo James Orenga nyareko baga kwenekeria boiga bamenyi benseme ya Homa Bay buna serikali ya ine chikobage kwenekia buna ne chake e company yomochere ime county ya Sobwanguiga. In Siaya, our aim and objective is to use agriculture as the anchor for value addition. We want to see products of Siaya in the Kenyan market and in the international market. We want rice produced in Siaya and packed in Siaya, ready for the supermarket. Togoskamotwe omugavana we county ya Naroko Patrick Olentutu nigesokire nabo igogo rwa esegeto nabo igogo wakera abachumbe asebunge enene ngambia mono kugwatekana no gwetia omoswada olio bwechibeza use finance bill oyunyara kobo gwakerwa ekura asemukobyo nyarete kobagogo etakago kwana nigobo igo Patrick Olentutu anyare kobagako polia aba Kenya banyare kobako mubwatisyo maraibwense Dr. William Ruto elikwikirania amaro agibwenderete ko baga gutwarira aba Kenya anene chinga kiechi are yasobogambe. Rais akafanya nini? Na gavana wanataka pesa ya kwenda kufanya maendeleo. MPs wanataka pesa ya kufanya maendeleo. Wafanyikazi wa serikali wanataka kulipwa pesa ya mshahara. Na hakuna kitu, iko zero. Zile madeni ile serikali nyingine imechukua. Sasa ilikuwa imefika wakati tulipe. Tungefanya nini? So ukisikia mambo ya taxes ati inasemekana wananchi wanatajua, hakuna kitu kama hiyo. Wacha wadosi kama mimi na wao ambao wako kwa hii red carpet tulipe hiyo taxes, lakini hakuna mama mboga ama nyinyi ambao mnalipa hiyo taxes. Togoskamotwe goikira asobo moboria bwa chi aba MCA anene mense ya Kenya banyareko bagwesoke na kuboria serikali enene nyareko ba yekwene Kenya lireko bagekuba mentera enibo yabo bagukwana litikolia lero ngaba MCA batebire osabalire chira cyogotaira na ase chibunge chiabo na gwetia anene e budget ende yonsi goikira chika kichiria serikali yanyareko bagekuba menta enibo nigo boiga ba MCA barokanire bakomomochia omokonyi bwo muraibwense Rigathi Gachagua asebate bire taranyara ko bagakorokia anene engoreri yogosira chi serikali chechi county. Asante by the remarks ambazo deputy president alifanya. Sisi tukakuwa kama waheshimiwa, tukakuwa very sad, tukakuwa chini ni kiongozi wetu, lakini akutuambia kwamba tuvalie masufuria tutoe nguo. Tunamwambia deputy president, deputy president, sisi ni watoto yako kwa sababu wewe ndio mwenye dibolisho na baba kuwa hatusi watoto yake. Sisi tusingetamani mtu kama ulikuwa unapata mshahara wako ya ngiri 20 education nakuta imefika 10. Nakwambia ya kwamba mshahara yetu hakutaki. Biamono sano mwancho murigilia sokwira chinga kichiago na kweneke buna kwanyare ko bago gosanga Amayia ya Chinsa Ikomi chiabo na mogorobanga tiali ya mange togende tokobato kwariganeria na boyoko yabeka seribo elimo elindanyara ko baga gochera senchira yo boikeranu anene ensa eyamone Chinsa isato chiabo no botuko ase emanye Jumatatu lyonyara ko baga kweneke abuna Amayia ya gochere gwetera somuno bemanyere liga korokwa Joshua Auta na boigo lyonyara ko baga kweneke buna chibicha amareliogi gochera senchire boikirani gakoro kwa Abigali nyanchameli tirane ngoro kwa Josephat Amisi nakoganerie oburigererio bia asemeroberio egenderete imigeta Ndizi TV.